documentary ya 30 wa malembe ya xidemokirasi eAfrika-Dzonga. Muyingiseri, lemuka leswaku mavonelo hinkwawo ya vanhu lava nga eka documentary leyi a hi ya mina tanihi muhumelerisi tlhela muhaxi wa documentary, nakona a hi ya mufambisi wa xitichi kumbe wun'wana wa vatirhi va xitichi lexi, kambe i ya vona vinyi. Sonto wa kahle ka wona mingiseri wa Munghana Lonene FM, makomba ndlela hinkwako loyi yingiselaka Munghana Lonene FM u ri kona eka sonto wa kahle, na ku tshemba leswaku mi ve na mahele ya vhiki a ku ri weekend ya dangerous laha a ku ri na migingiriko ya ku hambanahambana. Van'wana a va lovoriwa, van'wana a va cata, van'wanyana a va ku ri na mintirho ya ku hangalasa minkosi, mintirho hi ku hambanahambana ka yona. Tsundzuka leswaku tanihi Munghana Lonene FM ha ku khathalela tanihi muyingiseri eka madyambu siku ri namuntlha hi ku tisela documentary leyi vulavulaka hi 30 wa malembe ya xidemokirasi laha tikweni rerhu ra Afrika-Dzonga. Tsundzuka leswaku muyingiseri eka documentary leyiwani i ta kuma mavonelo yo hambanahambana laha van'wana va vayingiseri va kombisaka leswaku hayi demokrasi yi va pfunile nakona yi tise ku cinca eAfrika-Dzonga, kasi van'wana va vula leswaku demokrasi a yi va pfunanga ha nchumu. A hi voneni leswaku eka documentary leyiwani hi nga langutela yini. Demokrasi yona yi hi pfunile, a swibedhlele sweswi hi ya mahala, hi fika hi kuma na leswi swi lavaka va nga yi hakerisi mali. Tindhawu tin'wanyani a ti nghena valungu ntsene lava nhlonge yo basa, so sweswiwani hi mhaka xidemokrasi hi nghena kun'wana na kun'wanyana. Loko onhile ku onha ni vula ku nkarhi wun'wana u fike late entirhweni a wu fanele u donoriwa a va nga ri na nkarhi wo ba vonani va ba muhaxi loyi a nga thoriwa a ri thichara. Hi ku vona ka mina ni vona nga ku democracy leyi yi pfune ngopfungopfu ka swo fana na tidyondzo exikolweni, tiyindlu, vanhu vo tala va akeriwa tiyindlu mahala laha a swi kala. Munhu a nghena swikolo ya tiyunivhesiti a vuye a ta tshama kaya, a swi encourage vana lavan'wana ku va nghena xikolo na vona. Hi vile na nkateko wo burisana na Khensani Nhlekani kusuka eka Gender Equality Commission. Hi lava ku tiva leswaku xana demokrasi i Khensani Nhlekani kusuka ka Commission for Gender Equality, commission ya ku ringana ka rimbewu. Loko hi vulavula hi democracy hi vulavula hi mfumo lowu ka swilo hinkwaswo leswi wu swi endlaka wu tekela ku vanhu enhlokweni, ku nga va timhaka ta ku endla milawu, ku nga va timhaka ta tipolitiki, ku nga va timhaka ta ku langa varhangeri. Mfumo wa xidemocracy i mfumo lowu wu rhangisaka vanhu mahlweni, swilo hinkwaswo swi endliwa hi vanhu. Wu tlhela wu va mfumo lowu wu promotaka kumbe ku tekela enhlokweni swilo leswi hi swi vitanaka ku ri ti-social justice kumbe timfanelo ta ximunhu kumbe ti-rights leswi hi swi vitanisaka swona hi ku vulavula ka masiku hinkwawo. Ku nga hi rimbewu kumbe ku ya hi ku ri munhu i munhu wa muxaka muni, i munhu wa xinuna, i munhu wa xisati, i munhu la a nga dyuhala kumbe i n'wana kumbe i munhu loyi a nga nghena xikolo kumbe a nga nghena xikolo kumbe wa tirha kumbe a nga tirhi. Sweswo a wu swi languti ngopfu, wu va wu langutele ku vanhu hinkwavo va ringana. Loko hi vulavula hi ti-rights ti va ti dividiwile hi mixaka ya tona. Ku na ti-rights leti ti venaka ti-social rights laha hi vulavulaka hi timhaka ta ti-rights to education, rights to health na rights to housing na swin'wana na swin'wanyana. Ku va na ti-rights leti ti venaka ti-civil rights laha munhu a nga na right ya vutomi, a tlhela ka va na right ya ku va a vulavula leswi mihleketo ya na yi n'wi byelaka swona. So ku na ti-rights ta ku fana na ti-political rights laha u kumaka ku ri vanhu se va na timfanelo ta ku vota kumbe timfanelo ta ku yimela ku langiwa. Munhu un'wana na un'wana laha Afrika-Dzonga u na tona timfanelo ta ku fana teto, na ti-economic rights laha hi langutisaka timhaka ta ti-rights ta ku tirha, laha loko hi langutise ndhawu ku kuma ku ri vanhu van'wana a va nga vi na tona timfanelo ta ku ri va nga tikuma va kha va tirha na ku participate ka ikhonomi ya hina ya tiko ra Afrika-Dzonga. SABC Limpopo Khombo yi na switichi swinharhu leswi ku nga Munghana Lonene FM, Phalaphala FM na Thobela FM. Switichi swinharhu swi fambisiwa hi vakamanana leswi khale aka ha ri na xihlawuhlawu a swi nga koteki ku va vamanana va nga va na switulu swa le henhla lomu mintirhweni, kambe sweswi hikuva hi hanya eka misava ya xidemokrasi swa koteka. A hi tweni leswaku lavanharhu va titwa njhani. Hi mina Rose Chabalala, mfambisi wa minongonoko ka Munghana Lonene FM.
tani hi wa xisati ni twa ni tinyungubyisa swinene ku va ni ri muAfrika-Dzonga. Lexi endlaka leswaku ni tinyungubyisa hi ku se hi na 30 wa malembe hi karhi hi ri na ntshunxeko etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Loko hi joyina Munghana Lonene FM hi lembe ra 1995 a ku tshama vatirhi va Munghana Lonene va vahaxi a ku ri mehe wansati ni ri nexe ivi ku ta sesikhoni va ta landzela hi n'hweti leyi landzelaka hi va vambirhi. Loko ni vutisa ku hikokwalaho ka yini ku nga ri na vavasati vahaxi va xisati a va hlamusela ku a ni va xisati hi pfa nkarhi wun'wani hi biha mirini hi ya tshama tin'hweti, so SABC a yi nga twanani na swona leswi hi ku ya hi mina ni vona ingaku a ku ri xihlawuhlawu sweswo. Na ku xin'wanyana lexi ni nga xi dyondza eka vuhaxi i ku na loko hi nga talangi hi te taniya a hi swi kota ku endla leswaku hi fikisela vayingiseri mahungu lama khumbaka va xisati. A ku ri hina vayimeri va vanhu va xisati eka radio ya ha ri Radio Tsonga hi minkarhi yaleyo. Ni tala ku twa leswaku va ri kwala ka SABC a ku ri na ti-lift tin'wana a ku nga fambi va nhlonge yo basa ya ntima, a ku famba ya nhlonge yo basa ntsena na swihambukela hambi tiphasseji tinene, kambe hina a hi swi tokotanga. Nna leina la ka ke Mmankwe Florina Sebula ba bantši ba ntse ba ka la Florina ya so nna ke madi wa thobela FM mo matla mananeo pele ka mosadi ge re bolela re lebetse taba democracy nka re democracy le rena e re tlile ka tseleng tše di botse bjale ka basadi ka baka la gore re kgone go khotša maemo a ko godimo bjale ka di-programs manager. Ge ke bola ke ka se sebaka ba nka nna ka mphalaphala le thobela phalaphala le Mongana ke basadi, so e bontšha re basadi re a kgona and re ka kgona go leader. Re fa motlhala gape gona ka bogara SABC molaodi mogolo a kere GE ya radio ke mosadi Nada Watshela ke ga le maemong a o eta pele ga botse re ipsina ka bota pele ba hae go bontšha re basadi ba kgona, basadi re a kgona. Ona fa nteng ya pere ka e lebelelang le mo Limpopo na le basadi ba e leng gore ke ba eta pele mo tsa dipolotiki bo Mephopora Mathuba, we can name them. Ba lebele ba mga bosetšhaba, Deputy Minister wa Education bo Regina Mahaule ke basadi ba dira mošomo motse kudu. I'm just giving example. Nne ndi Sharon Ravele ndi Programs Manager ka Phalaphala FM. Zwa zwino ri kha 30 years of democracy musi ri ne ri tshi dzhena radioni nga 1996 vhulanguli ha radio ho vha hu vhathu vha tshinnani vhunzhi havho. Nṋe ndi to zumbula musi ndi tshana interview nga 1996 panele yoṱhe ye ya vha i hone ho vha hu vhathu vha tshinnani. Zwa vha zwi khou sumbedza zori zwa vhukuma ndi zori ndi khou dzhena kha nḓowetshumo ine i langiwa nga vhathu vha tshinnani. Fhedzi zwa zwino musi zwi tshi khou ḓi ya phanḓa nga murahu ha mbofholowe ri khou vhona hu tshi vha na vhafumakadzi vhanzhi kha nḓowetshumo ya radio kha media hune ri khou wana maimo a vhulangi a tshi khou swika hone a vha na vhathu vha vhafumakadzi. Ndi khou amba zwa zwino nṋe ndi mulanguli wa dzimbekanyamushumo kha Phalaphala FM ndi mufumakadzi, so ndi iṅwe ya dzimbuyelo dze ra vha nadzo kha democracy. Xin'wana lexi ni nga xi vulaka hi loko hi ri na ntshunxeko ngopfungopfu loko ni languta aka tinqambi leti ta hina leswaku hi tiyimbelela xin'wana na xin'wana xi nga olovi. Ku na ti-record leswa swa ti-LP to talo ti nga krapiwa and a ti nga onhanga nchumu. Va ri loko yo ze yi sungula hi ku vulavula vunanga i vutomi ku nga rhangangi ku chaya swin'wanyani hayi ku nga rhangi ku chaya swichayachayani a va vhe swi krepiwa yi nga ha tlangi. Se a ku ri swin'wanyana leswi a swi tikisela tinqambi ta ka hina. Se sweswi tinqambi ti tshunxekile va yimbelela tinsimu tin'wana na tin'wana leswi va swi rhangisaka xiswona. Wo hetelela hina hi va na ntirho wa ku kombela ku hi ndlela ni ti-radio edit hikuva tshunxekile na vona loko swi ta eka timhaka ta swa vuyimbeleri. Kasi hambi ku ri loko hi languta timhaka ta swa mahungu hi tshunxekile tanihi vateki va mahungu a hi voyameli tlhelo rin'we hi teka mahungu leswi ma nga xiswona. So hi lexi ni nga xi vulaka ku ri ni ri wansati ni tinyungubyisa swinene na loko u ri wa xisati a ku hlamuseriwa ku na loko swi ta ka muholo a mi nga holi ku ringana. Sweswi xa kahle vavasati va kona eka swiyimo swa vurhangeri ku fana na mina ni nga ka xiyimo xa vurhangeri ni ri wansati.
Sesi Rose hi byeleni ku nga va ku ri na nchumu lowu mi tsakisaka eka xiyanimoya eka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona wa xidemokirasi? Sweswi lexi tsakisaka loko ni languta aka SABC ku na vaxisati vo talo, hambi ku ri chief executive officer wa hina i wa xisati. Loko u languta hambi ku ri emahungwini va kona va tsundzukani Edith Nkuna, va tiyiselani Lucy Ndlovu, va amukelani va Vongani Maluleke, va Lilian, va Nkosinati, va tele vaxisati sweswi eka swa vuhaxi, va Matilda, hina va Miss School, va Khensani Nyangu, va Sesikhoni, va Chichi, va Hope, hi tele. Ene loko ni languta i nga ku se hi hetelela hi tlula na va xinuna. I mhaka leyi ni tsakisaka swinene, sweswo swi endle hi mhaka ya ntshunxeko lowu hi nga na wona. Democracy yo disa tshanduko kha khasho ngauri ri hasha ro vhofholowa, ri hasha zwiṅwe na zwiṅwe zwine ri si na u pfhi hezwi a zwi hashiwi ngauri zwi tsikeledza mukene. Ri hasha mafhungo nga nḓila ine a vha a tshi khou bvelela ngaho, zwi si na ndavha uri ndi mafhungo o no kwama nnyi, o no kwama muvhuso ufhio, o no kwama ngauri riṋe sa khatsho ro vhofholowa nga maanḓa. Na uri ho no vha na zwiteṅwa zwo fhambanaho zwine zwi tou amba thwi na vhathetshelesi mafhungo. Hu na mafhungo news and current affairs ine i vha i tshi khou tou sedza vhukuma mafhungo o tou bva o tou ralo. Ha vha na mafhungo a zwa pfunzo education hune ya vha i khou sedza vhana vha zwikoloni pfumbudza. Ha vha na mafhungo a dzi drama ine vha i khou tou sumbedza zwine kutshilele kwa vhathu ku khou itisa hani. Ha vha na mafhungo a zwine ra tou hasha ḓuvha na ḽiṅwe ri tshi khou sedza zwine zwa khou itea shangoni. Ho no vha na zwinzhi vhukuma zwe zwa shanduka, ho no vha na vhofholowa nga maanḓa nga murahu ha democracy. Ene xin'wana lexi ni nga xi vulaka mafosi i ku na loko swi ta ka timhaka ta swa mambalelo hi ri vaxisati hi tshunxekile ku mbarisa leswi hi swi lavisaka xiswona. Swi nga khataleki leswaku u na malembe wahi, ntsena loko wena n'winyi u twa u tshunxekile loko u mbarise sweswiya. Na loko hi languta eka swiyenge swo hambanahambana va kona, ni tsundzuka hambi ku ri murhangeri commissioner wa hina wa kwala Limpopo i wansati. Se wa xiphorisa hina maphorisa lama va xisati va nga rhangela hi va vona vo fana na va General Mathebula, va tele lava nga hi rhangela hina va ambassador va Dr. Nelly Manzini, va Mauritius. So i mhaka leyi tsakisaka swinene ku vona ku va xisati na vona va tekeriwa enhlokweni loko swi ta ka timhaka ta swa vurhangeri na timhaka ta ndzingano. Nako tse dingwe batho ba na le tjaka tseleng gore mosadi a ka no sete pele ka lebaka la gore ba itja go tswa bibeleng la bona gore efa o kila wetja Adama ka ra moleti ka o bla le noga. Yes, ye ke thuto gore na res masadi, don't talk to a snake when your husband is away, because o ka ba le motho snake se la se tsenta motho mobe, which means yes mosadi don't listen to bad stories that will make leadership to go wrong la bona. So if o dire phoso a ba le noga ya mo ya botsa monna kae ka ra molete mare ke thuto gore na gore as a leader listen to good people, don't listen to bad people. As women let's are pushing gore re ja maila mabotse gore khono o laitja gore basadi re a khona e bile re ka ita pele ka bogware le bontswerere. Hi vile na nkateko wa ku burisana na Tatana Paradise Dyson Nkuna loyi ku nga khale ka phorisa kwala eAfrika-Dzonga, loyi a nga tirha eka malembe ndzhaku ya apartheid a tlhela a tirha na le ka nkarhi wa xidemokirasi. Veri hey a ti vuya a hi tweni. Mina Paradise Dyson Nkuna ku tswariwa ni huma eka Xikhumba kasi ku tshama ni kwala a Giyani. Loko ni languta kusukela hi 1994 loko nghene mfumo lowu wa xidemokirasi ni vona ku ri na swo tala swi nga cinca, hambi loko hi tlhelo rin'wana hi kuma ku hi nkarhi lowuya swin'wana swilo a swi tshamisekile. Ni ngo swi khotanyana leswi a swi tshamisekile nkarhi lowa swo fana na crime a yi ri hansi ku tlula sweswi crime yi le henhla ngopfu. Kambe kusuka kwalaha ka 94 kumeke vanhu vo tala kumbe tindhawu to tala
ti kumeka ti ri na magezi leswi a swi kumeka a tindhawu ta le xilungwini ntsena ti ri na magezi hambi ku ri swo famba kusukela kwalaha ka 94 ku fika sweswiwani swi ve ku va na ku improve hi mhaka ku ya a tindhawu ta le kule to fana na kwalaya va Joni sweswo i famba na tiawara ti nga ri tingani va i fike na Joni kasi nkarhi lowuya a mi kuma ku wa heta siku wa ha ri endleleni ri ku fambeni se swin'wani swo tala leswi ni vonaku xidemokirasi xi nga hi tisela swona i timhaka ta ku mi kuma ku na le swikolweni ku ve na ku cinca ka swilo swo tala hambi ku ri ti-subject ti le swikolweni ti ve na ku cinca ka ha dyondziwa machela sweswi hambi ku ri vana a va ha biwi nkarhi lowuya a wu tshika na xikolo hi ku biwa hi tichara se sweswi a swa ha ri kona hambi ku ri lomu mindyangwini va ka manana a va ha biwi ku fana leswi nkarhi lowuya before ku nghena xidemokirasi swi ri kona a wu kuma n'wanuna wa ndyangu a hlongoriseka n'wansati hi xigiya a n'wi ba xigiya se sweswiwani a swa ha ri kona hambi ku ri mintirhweni xikombiso le a hi tirha koho hina vavasati a hi nga holi ku ringana na vona hambi hi karhi hi ringana hi tirhenke a hi nga holi ku ringana na vona ivi swi fika laha na valungu a ka hina vantima hambi hi ri ka the same rank mulungu a hola ku tlula hina maphorisa ya vantima junior white police officer a swi ri nawini ku i seniora eka black police officer automatically swi nga khataleki warrant officer xi thoriwa namuntlha xi ri constable xi rhuma wehe a gedeni ku ya wehe xi posa wena gedeni se endzhaku ka 94 swi ve swi cinca sweswo swi nga ha vi kona se hi laha hi nga ta swi vona ku hayi democracy lexi swin'wana swo tala swi ve kahle nakambe hi burisanile na buti Ali khale ka muhaxi kwala eka Munghana Lonene FM makomba ndlela va ri heyi a ti vuya a va pfa va biwa buti Ali hi tshweteni murhi wa tindleve hi mina Ali Maluleke tiveka ngopfu hi buti Ali aka SABC ni thoriwile hi lembe ra 1983 a ku ri ti 1 ta n'hweti ya March minkarhi ya kona swilaveko swa ku va u thoriwa aka SABC hi minkarhi yaleyo a wu fanele u va munhu loyi u nga na tidyondzo to fana na ku va u ri mudyondzisi kumbe u ri murimisi a wu fanele u va na swo karhi swa ntirho vutomi leswi u nga na swona kasi xin'wana lexi a xi laveka ngopfu ririmi rin'wana leri ri laviwa ngopfu hi minkarhi ya kona a ku ririmi ra Afrikaans hi rona a va ri tirhisa ngopfu loko hi twa lava va nga sungula leyi a Joni a ti vuya swinene hi ku mahungu a ma endliwa hi ririmi ra Afrikaans vanhu lava hi tirha na vona a ku ri vanhu lava vulavulaka ririmi ra Afrikaans hi vona va tele swinene then hi minkarhi ya kona loko u tlhelelanyana kona le Joni loko yi karhi hi twa matimu lava nga ma vula ku ri swilo a swi tika hi nkarhi wa kona hileswaku wena mutirhi a wo va mutirhi lava va valungu a va ri vona lava va lawulaka hinkwaswo leswiya va lawulaka ku ri u tirhisa ku yini u haxisa ku yini a wu fanele ku va nkarhi wun'wana u kuma tiposikarata a ku xava tiposikarata hi nkarhi wa kona a wu fanele ku va u tlhela u ti tsala tiposikarata letiya u va tsalela u ti translate u ti endla hi xi-Afrikaans va kota ku va va swi vona se nkarhi wa kona a swi tika swinene ku lava le Joni loko va hi hlamusela matimu ya vona va ri loko u onhile ku onha ni vula ku nkarhi wun'wana u fike leti entirhweni a wu fanele u donoriwa a va nga ri na nkarhi wo ba vonani va ba muhaxi loyi a nga thoriwa a ri thichara a humaka exikolweni u dyondzisa ka ti-high school vanhu lavaya a va ngo va na tidyondzo ta le henhla vona degree ya vona a ku ri dzovo leri ku na dzovo ra ntima ku na nhlonge ya ntima ku na nhlonge yo basa
se nkarhi wun'wana lava va vulavulaka ngopfu va za va vulavula a ta ku byela ku ri mina degree ya mina i nhlongele ya mina leyi se wa ta endla yini. Muyingiseri wu ni ku tsundzuxa nakambe leswaku mavonelo ya vanhu hinkwavo lava nga ta va twa eka documentary leyi a hi ya mina tanihi muhaxi na muhumelerisi wa documentary, nakona a hi ya vafambisi va xitichi kumbe wun'wana wa vahaxi eka xitichi lexi, kambe i ya vona vinyi. A hi tweni leswaku vaakatiko va ri yini hi xidemokirasi. Lava vulavulaka haleni namuntlha i tatana Mabunda, vo tala va ni tiva hi Mr Joe Black. Se lava ku lava ku kombisa na n'wina hi ku ri democracy yi nga va yi hi pfune kwihi na kwihi. Mi ta swi tsundzuka ku ri khale xiyimo xa ha tika swinene, a wu nga pfumeleriwi ku ri hi nga jikajika ndhawu leyiwani i ri ximandlamandla. A wu fanele loko i karhi i jikajika i va i ri na identity document. Khale a ku ri na mapasi lama a hi ku madompasi khale, se a wu meka sure ku ri loko i kha i jikajika pasi leriyani ri va ri ri kona a xikhwameni. Loko ku kumeka okay i nga ri na rona a ti rhosa. So hi mhaka xidemokirasi swi ve swi herisiwa sweswo. That is why sweswiwani hi hanya aka minkarhi ya minkarhi leyi hi nga na ntshunxeko, laha swilo sweswo a swi operate through apartheid. Mabunu a ya famba ya khome tisambhoko, laha loko i kuma ku okay i hava identity document ta rhosa va tlhela va ku ba swinene hi sambhoko. Kasi swin'wana futhi mi tsundzuka tindhawu tin'wanyani a ti nghena valungu ntsena lava nhlonge yo basa. So a ku ri apartheid yaleyo. So sweswiwani hi mhaka xidemokirasi hi nghena kun'wana na kun'wanyana hi ndlela yaleyo. So ko va ku xidemokirasi aka tiko ra hina xi tise mhaka ya kahle ngopfu. However ntlhontlho lowu nga kona sweswiwani aka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kumbe South Africa hi mhaka ya ku ri sweswi a ha jikajiki na mapasi. So democracy ni nga vula ku ri yi hi pfuneni swinene, mara kun'wanyani yi fike yi onha because hi ve hi tsandzeka ku va hi kota ku va hi lawula kumbe hi nga controla njhani vanhu va hina kumbe vanhu va tiko ra hina, ku ri hi kota ku va hi ri na a better understanding ya ku lavawani hi vona va la kaya, lavawani a vona va hala kaya. Mina Mamsi Xiviti, muganga ni humaka muganga ka Siyandhani. Democracy yona yi hi pfunile, a swibedhlele sweswi hi ya mahala hi fika hi kuma na leswi swi lavaka va nga hi hakerisi mali, na education hi le dyondze mahala hi ze hi fika laha, na lava nga ndzhaka hina va dyondze mahala va ze va fika lava nga kona, na loko va pasile va ya ti-tertiary sweswiwani va swi kota ku va va dyondza mahala. Mara lexi hi xi lavaka ka mfumo lowu wa sweswiwani, load shedding yi nga ha vi kona. Leswi hi swi kombelaka load shedding yi nga ha vi kona hi ku hina hi vanhu va ma-business. Gezi ri tshama ri karhi ri famba, loko swilo leswi hi tirhaka hi swona swi karhi swi titimela, swi tlhela loko swi kha swi titimela seni loko swi titimerile gezi ra famba. Lexi hi xi lavaka hi xi kombelaka ku va hi pfuna hi swona, gezi ri nga ha fambi ku nga ha vi na load shedding. A hi kombela sweswo ntsena. Hi mina kokwani Khoza SD ku tshama kwalaha mugangeni a ka ri Khoza Ximuweni. Na xitwa xivutiso xi lavaka ku tiva hi ta xidemokirasi na swa khale leswi vo tala va nge a ku ri xihlawuhlawu. Se leswi mene swi tiva swa ku xihlawuhlawu xi sweswi hi ku swilo swa ko hinkwaswo leswi humelaka sweswi hi leswi swi tikiselaka vanhu. Le ndzhaku hi ta ku hi koho hambi dyondzo ya nkarhi wa koho a yi ri ehenhla ku tlula ya namuntlha, hi ku n'wana wa ka grade R kumbe ka standard B yaleyo kumbe A a ta ku tsalela papila i ri rhumela Joni, lava ri nga ya ku ri ya hlayiwa hi vanhu lava a nga va tsalela. Mara namuntlha wa ka grade 12 swa tsandza ku cinca loko ku nga ta ku lo ta ku cinca ka ku tikisela vanhu, hi ku loko hi languta a ku na mitirho South Africa, i vuvabyi lebyi byi nga kona, vugevenga byi tinyike matimba. Laha le hi sukaka kona a swi nga koteki ku ri ku dlayiwa munhu ku nga khomiwi munhu,
vanhu a va hloniphana va tivana namuntlha va tsandzeka ku hloniphana hikwalaho ka ku ndlala yi tinyike matimba ku loko u za ku kala mintirho swi vula ku ri ku tevisiwana va gina va kombeta ku xikolo i mahala mara xikolo i ntshikelelo namuntlha va swi tiva number one a ku na mintirho va ya lava mali aka vana va swisiwana loko i lava ku tiva ku i mali ya yini va ku byela hi tikhempe i hlamala ku hikwalaho ka yini ku nga ri na budget ya tikhempe teto swi tsandza namuntlha va fika mugangeni va ku vanhu a va hlawulani va ta rindza vugevenga leswi vulaka swa ku voho va tsandzeka ku pfala vugevenga mara a va tshiki ku ta nghena lava va pfunaka vanhu hi mhaka ta ku sivela vugevenga namuntlha va lava va nge a va ri na apartheid hi vo va nga endla ku ri ku va na mudende hina vanhu lavakulu hi hola mali va tlhe va wu tisa laha hi tshamaka kona namuntlha vanhu a va ha holi lava tshamaka kona va ri a va yi madorobeni laha mi kumaka swa ku sukela ni beburiwini ni si tshama ni ya tlhavatlhava michini ya le bengi ni lava mali leswi vulaka ku ri ya tekeriwa mali bengi ya chacha mali aka swimala sweswi ya ni nyikiwa ku nyana swona se leswi nge ku tevisiwana leswi humelelaka i ku cinca mavito ya madoroba va cinca mavito ya switarata leswi va kumaka swi endliwe hi van'wana vo va tirha ku cinca va tlhela vona va tekela mali loko i lava mati i ta ma xava a ni ri muganga wun'wana ni twa va ku xigubugubu i 6 rand xin'we se mi nga ti vutisa ku vanhu lava va tirhisa swigubugubu swi nga ni hi siku ku tshama ku terekiwa leswi a ku sunguleni a va ku terekeriwa lava nga na apartheid vanhu lavaya loko va lava vanhu ku thola vanhu a va nga languti ku i vanhu va xivongo xihi i vanhu va le tikwerini a vo lava vanhu loko vo lava 10 ya vavanuna va ta fika va thola 10 ya vavanuna namuntlha hi leswi va xavisela swisiwana mintirho se hi ta ku xidemokirasi xi kahle loko swi fika kwalani na mina ni vona swi bihe ngopfu aka timhaka ta xidemokirasi vito ni Setlas Lungwani kwala Giyani emugangeni wa ka Mageba ka Dzumeri. This 30 years of democracy hi ku ya hi mina is a disaster as a South African. Ni vula leswi hi mhaka ku ri a ni voni nchumu xi fambaka ka 30 years leyi hinkwayo mfumo wa hina wu karhi wu fumiwa hi vanhu va ntima ni vona onge a va hi tirhelangi nchumu youth a yi le kumeni ka mitirho gezi a hi na rona ku na load shedding va hi nyika ti-excuse ta ku population yi le ku kuleni a South Africa a hi yona ntsena laha misaveni yi nga na population ya over ku na matiko yo fana na vo China va over billions ku na matiko ya vo America va ma 360 million a va complain hi swilo swo fana na load shedding mara hina hi plus minus 60 million mfumo wa hina wu le ku rileni leswi a swi kombisa ku tsandzeka ka leadership ya vanhu va ntima tanihi vanhu va ntima va hi disappointeke ngopfu vanhu lava va nga hi rhangela va mfumo wa hina 30 years leyi hinkwayo hina youth a hi le ku tirheni swilo a swi le ku fambeni vana va xikolo va le ku yeni exikolweni every day mara mbuyelo a wu vonaki after school munhu i ya nghena swikolo a tiyunivhesiti a vuye a ta tshama kaya a swi encourage vana lavan'wana ku va nghena xikolo na vona va botiwa voko va ti-role model ta vona a swi va nyiki matimba nhlohlotelo wa ku ngheniwa xikolo se a hi nge vuli ku swilo swi le ku fambeni swa tiko ra hina a swi fambi a ku lunghi nchumu lomu ti-border gate a hi hlayisekangi swilo swo huma swi nghena hi ku olova compared to mfumo lowu wa khale wa bantu government swilo a swi tikomba ngopfu swi tika ku nghena a South Africa a hi hlayisekini tanihi ma South Africa sweswi vanhu vo nghena hi ku rhandza swi vula ku hi nga dlayiwa laha tikweni ka 30 years leyi hi nga va na yona ya democracy hi ku karhi ku rhangela leadership ya vanhu va ntima lava va nga va ka hina a swi hi tirhelangi and tanihi South Africa mbilu ya mina yi vava ngopfu loko ni vona tiko ra hina ku nga fambi nchumu for malembe lama mo tala kahle hi lose na hope tanihi ma South Africa vana va xikolo a ku na lexi xi fambaka vele ku tateni ka swikolo every day un'wana va kala na
a va tekiwi loko va apply for school mara swikolo swi tshama swi tele mhaka vanhu a va na mitirho munhu i ti byela ku swa antswa ni tshama ni ri xikolweni ku tlula ku tshama kaya ku course ya mina so ni hetile we ni ya tatisela ku loko no tshama kaya ni ta va ni tshamele yini mfumo wa hina wu hi ferini. Okay, mina Patrick Makhuvele. Yeah, 30 years ya democracy lexi ni nga xi vona a ni vonanga nchumu xi nga endleka mina all over South Africa. Cause lexi nga kona ti-empty promises to ti nga tala ntsena. Mapatu ma onhakini, mintirho ku hava, swisiwana swi dyeriwa mali ya swo leswi a yi fanele swi hluvukisa. Vanhu lava nga a va nyikiwa tiyindlu a ti ndliwi mara loko hi languta tibukwini ti va ti ndliwini mali yi dyiwile. Hi dyeriwa ngopfu mali. Swi ri freedom a ni voni nchumu freedom ko va vito almost va ta ku byela hi infrastructure almost. Vito hi mehe Sheriff Mayimele kusuka mavele ka Nwamitwa. Ni rhandza ku lava ku humesela rivaleni mavonele ya mehe hi xidemokirasi na leswi hi ku ya hi mehe xi nga hi endlela swoho kusukela xisunguleni ku fika sweswi. Mehe hi ku ya hi mehe xidemokirasi xi fike xi hi pfilunganya hi ku fika sweswi kusuku na xisunguleni mintirho ku hava la tikweni mara malunghelo na woho ya tele lama hi dlinaku na hina vini hi nga ha ma twisisi ku ya kongoma kwini hi ku loko mo languta kusukela xisunguleni ku tale ntsena ku va vulavula hi ti-GBV for instance mara leswi swi nga hlamuleki mhaka ya ku pfumaleka ka mintirho. GBV yi nge heli loko ku vekeni n'wanuna nga tirhi ku tirha n'wansati se kasi voho a va fene vo hangalasa mintirho tifeme ti tirha ku va na mintirho ku ti tirheriwa hambi xenophobia yi nga ta va kona loko mintirho yi tele ku tlula vanhu. Se ni twisisa ku xidemokirasi xi lo fikela ku lava ku dyisa ve lava va nga van'watipolitiki na lava va nga na vidyelwano na ve lava va hi rhangelaka hi ku loko mo languta hambi yo treasury laha tikweni yi hlamusela sweswiya swa ku mali leyi ngo dyiwa ntsena yi kala ku vanhu lava hi akhawuntelaku yi tele ngopfu lero na loko a vo languta ku yi chaneriwa ku hala ka ku ndla mintirho kumbe swin'wana a swi ta antswa laha tikweni. Ni Vutlhari Maswanganyi ni huma Azaneni a Ramthinyati. Since me ni fike laha misaveni ni kurini democracy hi pfune hi NSFAS, RDP na mati na gezi even though ku ri ku na ku rilanyana ka vanhu. Se but ali a hi yeni mahlweni mi hi tshweta tele ka xiyanimoya eka malembe ndzhaku. Se loko hi karhi hi tirha loko ni vuya hala loko se hi ri a Pietersburg hi minkarhi ya kona swilo na kona a swa ha tika hikuva a va fanele ku kusuka leni vulaku kona a Joni va vuya hala moya wa ha ri kona valungu va ha ri kona laha o fana na le Pietersburg ku na minyango yimbirhi loko mi fanele ku va mi khandziya e lift ku na lift ya vanhu vantima na lift ya vanhu vo basa sweswo hinkwaswo ku fanele ku va na swa vantima na swa lavo basa swilo a swi karhi swi tika swinene laha ni nga vula hi kona ku ri ririmi leri hi ri tirhisa ra xi-Afrikaans se vanhu hinkwavo loko mi karhi mi vulavula a mi fanele mi vulavula goeiemôre hoe gaan dit joh dit gaan goed man nee nkarhi wun'wani a va vulavula hi ririmi leriya ro yeyisa hambi va vona nkarhi wun'wani va ri vanhu vakulukumba to hey hoe gaan dit baleki hoe gaan dit baleki wat was jy gister so on hi nkarhi wa hina loko hi thoriwa minkarhi yaleyo swilo a swi tika a wu fanele ku va wena u ri munhu u ri wexe hi wena muhumelerisi hi wena muhundzuluxi translator hi wena muhaxi hileswaku u 3 in 1 so leswi hinkwaswo u fanele ku va u swi tirha ene swilo leswiwani loko swi ya ta ku ta mahungu ku ta yini swin'wana na swin'wana i fanele ku va swi ta hi Afrikaans i fanele ku va ya translator i endla hinkwaswo leswiya swi kota ku va swi lulama a ti vuya swinene ku i fanele ku va munhu loyi kotaka ririmi leri ra Afrikaans na hinkwaswo leswiya loko ku fanele ku va ku huma mahungu a ku na munhu loyi a ku pfunaka lavaya ni va vulaka va valungu hi vona lava va nga nkarhi wa kona hi va vitana ku i ti-tradesman i ti-technicians ta hina hi vona va nga le amichinini so u fanele ku ri loko mahungu ma fika ni nga nyika xikombiso mahungu ma hina a ku ri na mahungu ya 5 minutes na mahungu ya 10 minutes se mahungu ya 5 minutes a ta va ya ri kona laha xikarhi ka siku
kambe mahungu lama hinkwawo ya ta hi Afrikaans u fanele ku va ka hi ya mateka a ndhawu yin'we hinkwawo vaVenda Vatsonga na va rixaka lerin'wana ra Vasotho hi teka ndhawu yin'we se n'wana na n'wana a ofisini a sungula ku hundzuluxela u fanele ku va u teka mahungu lamaya u ya le a studio loko fika studio luya wa technician u ta va tshamile a ku vona hala se u fanele ku fika nkarhi na 10 minutes before mahungu ma sungula a teka mahungu man'wana n'wi nyika lama ma xilungu ene ma tele Afrikaans a languta u n'wi hlayela ro sungula ku ta ra vumbirhi ra vunharhu sweswo swa fika makumu un'wana mi fika mi kanetana ku a wu vula swona mani a hi swona sweswi ene munhu loyi a ku phikizaka a hi Mutsonga wena hi wena Mutsonga and hi wena u nga translator and mind you a teacher the whole teacher munhu loyi a nga nghena xikolo a tlhela va teacher na munhu loyi a va nga lo n'wi kuma ntsena a purasini a ta hikuva a ri na degree ya nhlonge a va yena loyi se a tekaka ndhawu se swin'wana a mi fanele mi gurumbisana se ku fika nkarhi and loko ku fika nkarhi xi sungula ku bala to suka ku ya le miholovini yaleyo mahungu nkarhi kwana ma famba kahle na visa liya se u fika u hlaya se hikuva mi holovise sweswiya hi ku nkarhi n'wana ku na hungu lerin'wani ya a nga ri twisisiki kahle hi ku Xitsonga lexiya va xi kuma lomu emapurasini ma tiva emapurasini vanhu va ka hina va tirha emapurasini se va ya va dyondza Xitsonga lexiya a ku swi endleka ku ri loko a ri Musotho u kuma ku a purasi ri a tirhaka ka rona ku vulavuriwa Xisotho a ri Muvhenda ka purasi leri ya ra ka vona a ku ri na vaVhenda se a va kuma mitirho hi sweswo laha swi hambana swi kona hi minkarhi yaleyo se a yi ri yona entrance ya vona se loko mo mi holovini hikuva a mi holovela hi hungu leriya mi nga vulavula hi rona mi nga twananangi kahle yena u endla leswi wena u ku no hi Xitsonga swi vula leswi i ta ku tsala leswi va ku vula va ku i verslag i ta tsala laha se report verslag a tsala report ya yena se loko a tsale report liya i ta yi teka nampundzu a yisa aka manager se va ta ku vitana va ta vutisa va ku tola u tirhanga kahle ku na hungu ro karhi a wu ri translate kahle famba hi tsalela report na wena se na wena u ya transcribe di verslag se u fanele ku ya u ya tsala report ya wena u vuya u hlamusela ene u kuma ku ri swa tika ene minkarhi yaleyo loko a va lava hina vanhu hikuva hi ri vanhu a wu kuma ku ri hina hi tlhela hi dlayana van'wana hi xihina va na ku tiva na ku loko u chayisile wena u hanya njhani le kaya leyi hi ku a ne sweswiwani hi vona va fumaka valungu lavawani kumbe kaya leyi hi tshamaka kona a ku na swakudya da yini next day man hi direct fuel se u ta kuma ku sweswi tani na le ntirhweni sweswo loko swi ta hi ku nkarhi walowo a ku ri na minkarhi leyi a ku fanele va ku hi ta nyikiwa tibonasi a ku heleni ka lembe bonasi a ngo yi kuma a yi ngo va mfanelo va teka va ku hi leyi bonasi hi nkarhi walowo swilo swa ha tika u nga se humela democracy leyi a hi tweni hi ta ndzingano hi ku ya hi rimbewu eka nkarhi wa khale ku nga se va na xidemokirasi na sweswi se hi hanyaka eka misava ya xidemokirasi loko hi langutile timhaka ta ku ringana ka rimbewu ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kusuka kwale ndzhaku ka malembe ma le ndzhaku before hi fika ka 1994 laha hi nga hlawula mfumo wa hina wo sungula wa xidemokirasi vanhu va xisati na vanhu va xinuna a va nga khomiwi ku fana aka swilo swo tala so mfumo wa hina ku tiyisisa sweswo wu sukile wu ya adopta kumbe wu ya sayina milawu ya matiko milawu ya matiko ya ku hlanganela laha va nga vuya na ti-conventions leti ti nga boha tiko ra hina ku ri tshama hansi ri langutisa milawu ya rona ku ri va kota ku ta na milawu leyi nga ta endla ku ri vanhu hinkwavo va ringana so milawu yi kona la South Africa hina milawu leyi endla ku ri vanhu va ringana ni nga nyika xikombiso hi timhaka ta dyondzo loko hi languta andhaku hala malembe ndhaku before 1994 vanhu va xisati na vanhu va xinuna a va nga access timhaka ta dyondzo ku ringana a ku na ti-subjects tin'wana kuma ku ri munhu wa xisati a nge swi koti ku ti accessa just because i munhu wa xisati loko hi langutana loko ku ya a tiyunivhesiti
vanhu a va ta prefera ku ri ku ya n'wana wa xinuna than lowa wa xisati ko tala va xisati a va ta prepariwa ku nkarhi n'wana va ta tekiwa van'wani va tekiwa va ha ri vantsongo a va swi koti ku ya mahlweni na tidyondzo ta vona na timhaka ta vuyimani va ha ri vantsanana loko u ze u kuma n'wana wa ha ri ntsongo kumbe wa ha ri xikolweni a swi nga olovi ka malembe lama ku u nga tlhela u tlhelela xikolweni u hetisa tidyondzo ta wena xin'wana hi nga xi langutaka xa nkoka i ku ringana emintirhweni mfumo wa hina wu te na nawu wa le mintirhweni like ku fana na nawu wa Employment Equity Act laha wu nga tirhi vanhu hinkwavo va fanele va va na access yo ringana emintirhweni va holeriwa miholo yo ringana hikuva swi nga ri tano eka malembe lama nga le ndzhaku u kuma ku munhu wa xinuna na munhu wa xisati va kha va tirha ntirho wo fana mara va nga holiwi miholo ya ku fana xin'wana na ku chuza ti-career a wu kuma ku ri ku na ti-career tin'wana munhu wa xisati a nga ta ti fikelela ngopfu hi vanhu va xinuna na kwale ka management ku khandziya va ya le henhla le a swi tika ka vanhu ka vanhu va xisati xin'wanyana kumbe ni nga se heta mo hi langutisana na timhaka ta rihanyo na timhaka ta swa le makaya swa le mindyangwini swa vukati khale munhu o ti tekiwela a ri na 16 years u kuma ku ri a ku na nawu lowu landzeriwaka sweswi ku na nawu lowu ku na milawu leyi yi guidaka timhaka ta vukati n'wana a nga ha tekiwi a ri na malembe le hansi ka 18 years so swi tele ngopfu leswi mfumo wa hina wu nga swi achieve loko hi ku ya hi nawu mara ka ha ri na swo tala ngopfu leswi swi fanele ku swi endliwa ku ringana loko ku hetiseka hi ku loko hi langutile ku na progress mara swa ha tele leswi mfumo wa hina wu fanele ku swi languta na hina vaakatiko timfanelo ta ximunhu na xidemokirasi swi na vuxaka bya njhani loko mfumo wu ri mfumo wa xidemokirasi kumbe wu ri mfumo wa demokirasi i mfumo lowu wu langutaka timhaka ta timfanelo ta vanhu wu va wu tekela ngopfu nhlokweni timhaka ta timfanelo ta vanhu loko hi langutisa ka constitution ya hina ya South Africa hi kuma ku ri loko hi langutisa ka Bill of Rights chapter 2 ya hina ya Bill of Rights right yo sungula kumbe mfanelo yo sungula leyi nga providiwa hi constitution ya hina i right to equality laha va nga languta va vona ku ri swi fanerile ku vanhu hinkwavo va ringana va khomiwa ku fana hi nawu wa hina wa la South Africa swi tlhela swi hlangana kwihi mfumo wa n'wina loko ku ri mfumo wa xidemokirasi mfumo wu fanele wu tlhela wu ta na milawu leyi nga ta sapota wu ta na milawu leyi nga ta hlohlotela na leyi nga ta sirhelela timfanelo leti ta ximunhu loko hi langutile laha tikweni ra hina mfumo wa hina wu te ku adopta constitution ya hina kumbe vumbiwa bya hina wu tlhela wu aka kumbe wu endla ku ri ku va na ti-institutions ta ku fana na hina ti-chapter 9 institutions hi nga ntirho wa hina ku nga ku protecta democracy leyi because va swi vonile ku loko yi nga sirheleriwi loko yi nga promotiwi loko ku nga vi na swin'wana swi yi hlohlotelaka swi nga endleka yi helela moyeni i va endla ti-institutions ta ku fana na ta hina na milawu leyi seketelaka democracy ya hina a hi tweni hala ka xiyenge xa vuyimbeleri hi ku ni twa leswaku ve ri khale a swi tika swinene eka vayimbeleri muyimbeleri a nga swi koti ku va a yimbelela risimu a vula matitwelo ya yena hikwalaho ka apartheid kambe sweswi hi mhaka ku hi hanya eka xidemokirasi muyimbeleri wa swi kota ku yimbelela risimu a vula matitwelo ma yena a nga chavi nchumu hi vile na nkateko wa ku burisana na un'wanyana wa lava va nga yimbelela vunanga malembe ndzhaku ka ha ri na apartheid yena i Sillo Chikotwala a hi tweni leswaku va ri yini ngoma leyi ya We Miss You Mandela originally a hi vitana We Miss You Mandela but unfortunately because of the political situation bo ANC and other political movements were banned at the time and the government ya apartheid a nga pfumeli ku ri ku tlangiwa tinsimu ta politiki so I was forced to call it We Miss You Mandela because a ni lava ku ri ni kota ku ri yi kuma airplay ya SABC but all my live performances throughout the country la ni famba kona vo Giyani hinkwako a ni ku We Miss You Mandela. I think people of my time who used to come to my show, they've heard me singing it as We Miss You Mandela but liya ku ri We Miss You Mandela a ni endlela ku ri ngoma leyiwani kuma airplay because at that time SABC wouldn't play your song if it's associated with politics. muyingiseri lexi nga heriki xa hlola se loko documentary leyiwani yo ka yi nga fika makumu na yona yi ta va yi ku hlolela kambe ni nga se fika makumu ni pfumeleli ni khensa vanhu lava landzelaka
ndzi khensa muhumelerisi nkulu wa documentary ku nga yena Sisi Ruth Puledi Maphophe loko va nyike nkarhi wa ku va ni ku tisela documentary leyiwani miyingiseri eka madyambu ya siku ri namuntlha nakambe ni khensa mufambisi wa minongonoko eka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela loko va ndzi tshembile leswaku ndzi ta ku tisela documentary leyiwani nakona u ta tiphina hi yona nakambe ndzi tlhela ndzi khensa Sis Sharon Ravele lava mufambisi wa minongonoko eka Phalaphala FM ni tlhela ni khensa nakambe Florina Sibula lava na vona mufambisi wa minongonoko eka Thobela FM na hinkwavo lava nga hoxa xandla leswaku documentary leyiwani yi humelelela ndzi nga rivali wena muyingiseri hikuva hambi documentary a yi lo saseka ku tlula na mpimo loko wehe u nga yi langutanga eka YouTube kumbe u tlhela u yingisele moyeni a swi nga ta vula nchumu se ndzi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla sweswi nongonoko empfuxeleliweni wu ya emahlweni na Temzana Reloaded ni ri kona muyingiseri Gime